dan svim našim čitaocima portala Australijana Serba. Danas u ime agencije World Visa malo ćemo više govoriti o partner vizama. Pre toga dozvolite da se predstavim. Moje ime je Jelena Kiš i ja sam također jedna od osoba koja je došla u Australiju na partner vizu. Međutim, u to vreme one nisu trajale toliko dugo, niti su bile toliko zahtevne, skupe. Proces se malo više promenio i skomplikovao, ali naravno to nije dalje nemoguća misija. Pre toga, dakle, malo više nešto o sebi da vam kažem. Dakle, završila sam 12. klasičnu gimnaziju u Beogradu, a nakon toga pravni fakultet. Nakon pravnog fakulteta udala sam se, dobila devojčicu i sa suprugom, australijski državljani našeg porekla, odlučili da nastavimo naš život ovdje u Australiji. Nažalost, sa diplomom pravnog fakulteta iz Srbije nisam mogla puno adekvatnih poslova da pronađem iz razloga što je ovdje drugačiji pravni sistem, common law, zbog čega sam nastavila studije i upisala i završila međunarodne odnose na Deakin University, master na međunarodnih odnosa na Deakin University. Uporedo sa time, vrlo često sam pomagala našim ljudima ovdje u Australiji oko dobijanja vize, pokušavala da im prevedem, protumačim neke nejasnoće, što je sve rezultiralo time da završim imigraciono pravo Australije na Australian National University. I sve bi to bilo idealno, međutim, desila se još jedna beba je bila na putu, zbog čega sam zakasnila sa svojom licencom, odnosno registracijom za ovlaštenog imigracionog agenta, što je za rezultat, odnosno za posljedicu imalo da moram ponovo da sve ispočetka upišem i završim imigraciono pravo. Ponovo sam upisala i završila ovaj put na Victorian University u Australiji i naravno sljedeća prepreka je bio test engleskog. Test engleskog, već sam ranije pomenula, je velika prepreka koju mnogi od nas dosta olako shvataju, misleći je to ovaj engleski svakodnevni koji razumemo, međutim nažalost nije, i taj jedan bod koji nekome odlučuje o sudbinu i daje ishod je eto kod mene rezultiralo time da sam 10 puta morala da polažem engleski. Sve ovo vam govorim da bi znali da iza ovog svog teorijskog iskustva koje imam u oblasti imigracionog prava i uopšte prava, međunarodnog i prava, da stoji jedno praktično iskustvo, ali i lično iskustvo, i želim da vam kažem da potpuno razumemo i ja i kolege koliko je teško doći, koliko su veliki, visoki zahtevi za dolazak, za ispunjavanje uslova za vizu u Australiji, ali da znate isto tako, da ne odustajete, kao što nisam ni ja. Nijednom mi to nije palo na pamet, već prosto imate pred sobom jedan cilj i nastavljate sve dok taj cilj ne ostvarite. Dakle, danas vam govorim kao neko koji je već u procesu registrovanja za ovlaštenog imigracionog agenta, ali kao mama 4 dece koji su započeli novi život u Australiji. Jer mi smo 5 godina živjeli ovdje, nakon toga se vratili u Srbiju 9 godina i kada je bilo vreme za srednje škole za klince, odlučili da će ipak ovdje imati malo više mogućnosti izbora. A to je najbitnije što neko možemo da damo, mogućnost izbora, a posle neka svako izabere zaista ono što je za njega najbolje. Dakle, partner vize. Partner vize su vize za koje možete da aplicirate ukoliko ste u vezi, ozbiljnoj, trajnoj, iskrenoj vezi sa australijskim državljaninom. Te partner vize postoje 3, da kažemo, podvrste, subclasses, kako ih zovu, a to su prve poznata kao verenička ili
prospective marriage viza, a to je ukoliko želite da dovedete svog verenika ili verenicu u Australiju i ona traje 9 mjeseci. Ukoliko nakon toga odlučite dalje proces i vaša veza i dalje se nastavlja onako kako je i bila, iskrena i prava, onda nastavljate i proces za partner vizu. Druge dve vrste su ukoliko ste udati, odnosno venčani za australijskog državljanina, onda također možete da aplicirate za partner vizu, kao i ukoliko ste u de facto vezi. Znači, možete sa nekim biti u vezi kao australijski državljanin, ali ne u braku. S tim što u tom slučaju potrebno je dokazati duže vreme, da ste duže vreme zaista u pravoj, iskrenoj, trajnoj vezi. Za razliku ukoliko ste u braku za koje je potrebno kraće vreme. Sve te partner vize deluju dosta lako. Vi mislite da je to, neko će samo misliti i vidjeti na osnovu vaših slika da ste vi zaista u ljubavi, da je to potpuno dovoljno. Međutim, morate da shvatite da postoje određena pravila koja moraju da se zadovolje. Znači, imigraciono pravo propisuje određene forme, dokaze koji moraju biti spremni na način koji je propisan u momentu aplikacije, predaje aplikacije za vizu. Dakle, kada pre nego što počnete, pre nego što aplicirate, budite zaista obavešteni, dobro se raspitajte, iščitajte sve što stoji na sajtu imigracionog, posavetujte se sa ljudima koji se time zaista profesionalno bave, šta vam je sve potrebno od dokumentacije. Jer može se desiti da jedan dokument pogrešno predat ili koji nije predat u vreme apliciranja bude razlog da budete odbijeni. Reći ćete predat će ponovo, međutim ne. Postoje određene vize koje u slučaju da dobijete refusal, odnosno da ste odbijeni, dobijete istovremeno i zabranu da aplicirate narednih 1 do 3 godine za novu vizu. Zato budite vrlo obazrivi i shvatite ozbiljno posao pripremanja bilo koje vize, a posebno partner vize, jer bi bilo zaista šteta da uskratite zbog nekog propusta da budete sa svojom voljenom osobom i započnete novi život u Australiji. Da biste dobili partner vizu, postoje određeni kriterijumi koji moraju biti zadovoljeni. A to su finansijski, socijalni, priroda vaše veze i sve je to potrebno na vreme pripremiti. Dakle, da li su vaši prijatelji, porodica upoznati da ste vi zaista u pravoj vezi, da li imate zajednički račun bankovni, zajednički posao, da li ste kupili nešto, priroda vaše veze, da li živite ili ste živjeli već zajedno i slične stvari. Naravno, tu su određeni dokazi koji se moraju priložiti, slike, fotografije, računi i sve već što uz to ide, kao i izjave svedoka. Izjave svedoka koji su australijski državljani